nanjye mbashimira mwebwe mwese mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi. None tariki 31 Ukwakira turizihiza Umutagatifu Alufonsi Rodriguez. Muri kumwe na Dusengeje Libere naho mukanya. Alufonsi yavukiye i Segoviya muri Esipanye kuwa 25 Nyakanga mu 1533. Ise yari umucuruzi w'imyenda. Mu mwaka w'1541 umwe mu bayezuwiti ba mbere, Pierre Favre, yacumbitse kwa se ari mu gikorwa cy'iyamamazabutumwa, anaboneraho gutegura Alufonsi mu kwitegura guhabwa Yezu. Mu mwaka w'1558 Alufonsi yashakanye na Maria Juarez, babyarana abana 3 baje kwitaba Imana bose hamwe na mama wabo. Muri ibyo byago byose Alufonsi yagobotswe n'abayezuwiti Santanda na Martinez bamufata mu mugongo bamwihanganisha, maze nyuma yo gusenga no kwibabaza bafata icyemezo cyo kwiha Imana. Ariko ntibyahise bikunda kuko yari mukuru kandi atarize amashuri ahagije kugira ngo abe umupadiri w'umuyezuwiti. Yaje kujya kwiga i Valence ahamara imyaka 2, nyuma yongera gusaba kwinjira mu muryango w'abayezuwiti baramwakira, ariko ateganyirizwa kuzaba furere aho kuba umupadiri. Alufonsi Rodriguez yatangiye novisiya kuwa 31 Mutarama 1571 i Valence. Nyuma yoherezwa muri kolegi ya Mutagatifu Paulo mu mujyi wa Mayoreki, ahamara imyaka 46 kugeza yitabye Imana. Muri iyo koleji Alufonsi yakoraga imirimo iciye bugufi kandi itandukanye. Mu mwaka w'1579 yatangiye kubumba. Ni muri uwo murimo yategaga amatwi ababikeneye kugira inama, guhumurizwa ndetse no gufasha ku mubiri ababaga bamwitabaje, cyangwa nawe agafata iya mbere kuwo yabonaga abikeneye. Alufonsi Rodriguez yitabye Imana kuwa 31 Mutarama mu 1617. Yashyizwe mu rwego rw'abahire kuwa 20 Gicurasi mu 1825 na Papa Leo wa 12. Ashyirwa mu rwego rw'abatagatifu na Papa Leo wa 13 kuwa 15 Mutarama mu 1888. Mutagatifu Alufonsi Rodirigezi ni umurinzi w'abafurere b'abayezuwiti. Mutagatifu Alufonsi Rodirigezi udusabire. Mwari kumwe na Dusengeje Libere. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe naho ubutaha.